What's up, people? Johnny here again. Bolero Neo haidana gai no ma Bolero ki version no ma launch story ko ino na yamna latest news to Mahindra gi sigi matang dai haijarakke Bolero bike asigi car sigi matang da video si loro fo yang view like subscribe to chen biramo ai gon da kitang motivated oi ko sigi like subscribe to chen biba sina adu comment ta ibiro meam adu ka tara ga gon da kitang kete interactive or session na masu oi ko adu hosin jara gi video se yang view meam. Okay, Bolero Neo se 2021 hanaki BS6 model da inong nong no launch togre Mahindra na ko. Sigi Bolero Neo se makoina haibada pura all new Bolero ni hai adu taraga su sagi magi looks wise aduga atagi loina bageng ko exterior design ni ang matamda ma BS4 model da thokiba TUV 300 to aduga chamanai kitang kena wakatani ko magi grill design adagi magi DRL hapsalak ko adu khaktani aduka TUV 300 to gi rebadging toraga makoina Bolero Neo haidana amuk ko TUV 300 to discontinue toraga Bolero Neo haidana rename toraga rebadge toraga amuk launch tobani sigi bike sigi car se ko aduka magi engine dagi an hojara age engine se kogi Mahindra ki yamna famous or M-Hawk engine duni 1.5 liter diesel turbo charge ko aduga magi horsepower se 100 horsepower ni aduga magi torque na 260 newton meter ni ko aduna gari se yamna torque se wang yamna torque oi ba ko aduna gari se akoi gi chingman thobo khotpa adiki kitang hill climb thobo khotpa adika kitang off-roading thobo khotpa adum da yamna nungai ga thobo gari ni aduna torque wang koni na ga sagi heavy usage oina phajana si na bi ko Bolero se hana su dum kaitari yamna heavy usage oina Manipur da di yamna chingman yamna si na ba yamna kaitare yamna काम सीना गाड़ी ने हाइतारे को luxurious car कहते हैं हमने family car ने क्या सीना दी मासे अखोई थबक थोरम चट पकोपा यामने लमसांग चट पको अदुम ने सीने को अदु Bolero Neo सीना बुकितंग नसागी हानगी ममांगी Bolero तगी कितंग luxurious ओरक को safety features तबसु ओरक सुको अदुगा engine की मातुंग दामो नसागी safety features हायर गया को safety features है हाइजर के मागी से variant अहम नहीं को N4 ने N8 ने अदु N10 ने बमका aduga ngasagi magi keno yarakani front ko dual airbag yarakani passenger ga driver ga gi ko adagi ABS yarakani EBD yarakani adagi rear parking sensors yarakani unfortunately rear camera di yogde ko aduga 7-inch ki touch screen display yarakani infotainment system ko adagi Android Auto Apple CarPlay loina mo hapakani adagi magi Bluetooth connectivity yarakani ko aduni adagi magi steering controls steering mount controls yarakani aduka magi interior si sudum ngasagi ngasa TUV 300 to adu to sudum hapet adum manai kaimbo khena bo kisu amna leite ko magi dual tone interior lakani akogi dashboard ka magi seating ga siga color tongan ga lak bi do ko adagi ngasagi keno se magi dimensions se mo hijara ki bo ko exterior dimensions se मासे 4 meter SUV ni masuka 4 meter yote length ko 3995 mm ni adagi magi length na ko adagi magi width na 1795 mm ni width na adagi magi height na 1817 mm ni magi ground clearance di yamna name Bolero da kai no khangde 160 mm kaktani aigi Maruti Ciaz sibo 170 mm ni ado ngasagi Bolero sida SUV da kumaina 160 mm kaktang oi no khangre sigi se technical error oi twera khangde ina Google da pe jeng da mogi spec seng da 160 mm thai ko original aseng da 160 oi da khangde aduga magi wheelbase magi wheel to wheel gi length se 2680 mm oi ko aduga magi mamang de DRL ke magi front ki grill design adu da mem se khara loin sem to e unfortunately kasagi lockdown laibani na kasagi suma gari anon o la ko mem se ai se hands on experience ka review to ba ngam chatre showroom da chalaga showroom chu loina ba close oibani na ko atra sai si aina
hapet kano the research hapet toraga online digi toraga ai se sigi review smain pijarak pani ko adun waro binu lockdown hek loibaga ai gari ano no ma'am sai loina mafam mafam da chatlaga hands on review tok jarake test drive ke loina tok jarake ko aduga ngasagi Bolero Neo sigi size siga higher gadi ngasagi tires 15-inch tire oil ko aduna tire siga masagi kano sigi dikitang chana wa watt pra nakal at least 16-inch pauti happening mane 215 by 75 into 75 R15 ne ko magi tire size ado aigi Maruti Ciaz 16-inch tire oil bani ado aigi Maruti Ciaz no wa tire se chaw hele Bolero Neo sigi ado modified to ko palo yai ko adu gi budi next sagi kano se pero ko tangay naman ko price ko tangay naman mala ise ngasagi N4 ne N8 ne N10 ne ko magi variant layo mayam sa N4 se starting se 8.48 lakhs tagi ek showroom price hawe aduga ngasagi top end da N10 hai se ko N10 variant se around 9.99 lakhs ne ko 10 lakhs hai tuni ek showroom price ne ko aduna around 11 lakhs mukti la ani kano da ko 11.5 la ni kano da on road price da aduna mayam Bolero ge fans mayam adu mayam hana da gi dum lai ko aduna asagi Bolero gi hana gi look tri oidre TUV 300 ta Bolero Neo wa hana amato sigi se adum pambira gadi launch tograbani Manipuri da yorokri Bolero Neo se ko yodi yorani aduna mayam booking to bining ko ningba laibiragadi ai Mahindra showroom gi contact number hapjarake moi hapet inquiry to view aduga adum laibiba dum yarani ko adu test drive ti to phangsidre upai leite lakti banina finally ngasagi magi mileage ko 1.5 diesel turbocharged oirakuni engine variant ama khaktani ma petrol lakte mileage around 17.5 tikina around 18-19 bawnum pibo ko magi drive ki condition dugi matungina aduni Bolero Neo gi update che ma hape tawjarak pani ngasi che ko automotive news oina handak launch to gi bagi ado oisin jara gi video se matung de sumai ano no video me ma hapjarak ke ado ngasi gi oina di bye bye